uvelaphi wathi ngibuye enkonzweni yathi namhla kaMayisa hawu ma kuthiwe kufundwe yiphi incwadi enkonzweni yakhe kuyona yobuye enkonzweni nje kuthiwa yathi lenkosikazi hawu umuntu kaThixo bengikhona nje namhlanje bezivakashele umlungu ubekhuluma ngesingisi bengibona kuphakuza ibhanti nje kodwa ngingamuzi ukuthi uthini bengizokwazi ukuthi amen angizwanga lutho kuthiwa yabe seyithi namhlathi kuleli bandla ayikuvumeli ukuba kushunyayelwe ngesingisi ngoba ifuna umuntu alahlwe kahle ezwile alo mama uzothi mina ngizwanga vele kwakhulunywa ngesingisi unento yokubambelela manje sikhuluma ngesizulu la uma uzophuma ngaphakathi kwalamatshe amhlophe asenjabulweni ungathathanga lutho obekukhulunywa awu angazi ke ukuthi ubukuthathephi nakwezinye nje indawo ngisho emhlanganweni kwaze kwathiwa mangabe ubuye emhlanganweni akube khona inkonzo yofakazi ukuze utshelwe ade bengayile emhlanganweni bekuthiwani le bahluleka abantu umzomithi hey sasuka la eNewcastle yafika ibhasi yangene kwanozaza hey wawufaka udizeli udriver wasayixuza manaza lebhasi kayisuka yayithi yangena e11 safika emnambitha ngifunini kuyojobinga uyashumana njalo umuntu uyafakaza uvela ubona ukuthi ayibengekho enkonzweni ube usesha njengoba phela uyazi ukuthi kade esehleni kodwa kezwanga lutho azawuphethe inkosi bethi yakhe sikhuphuke ematabetulu ithi sase sihlabelela waduma ibhasi ayibona inkosi futhi usenikuzwini hawu hayibo bakhona abantu abanjalo funda Jakobe 2 verse 14 15 16 17 18 19 20 bese jump 19 bese jump ya 26 usizani umpompo suyephi umpompo njengofanele lisisa kahle yokugcina ngci bese ngihlala phansi usizani bazalwane bami usizani weManazaretha wakho unokukholwa uhamba usitshela sitshelo uwe ukholwa kwakasibone ngemsebenzi hayi usitshele wena ukuthi ungibona nje ngiyikholwa ungibona nje ngiyinazaretha kepha ngenayo emsebenzi na kepha lokho kukholwa kwakho ngenayo emsebenzi ukholwa kungamsindisa na ukholwa kwakho nje kukodwa kokusindisa kungenayo emsebenzi eceleni angiboni kahle qhubeka uma umzalwane noma umzalwanekazi ehambaze inkosi yami unehiya linye wena awu20 uhloka umembulela imisebenzi phela leyo kupha amabheshu uzwaqhaya ahamba isibaya dry athi kodwa uhluleka nje ukunikeza ubaba wathizeni ibheshe elilodwa beswela ukudla uswele nokudla kwemihla ngemihla uphatha izinto ezintshe ehluphayo thapha we thina sakhula ma intombi ezizalayo zayiphatha ngesitsha serama makizo esontweni ngabe ukukhomela ngothapha we angimelene thapha we kodwa ngifuna kuzwakala ukuthi isitsha serama irama izayifani yaphela isitsha serama zayifani kodwa manje namhlanje ophethe ngesitsha serama noma thapha we uzogcina kubolela esikhwameni ukudla ngesitsha serama ngoba esabi thapha we yakho ngoba uyayikhipha umshuthu umfake ko TikTok anibheke uphatha ngerama ayese kanje uphatha ngesitsha serama kube kusho omunye kini kubo ukuthi yebo hambani nibe nokuthula yebo nifudumale amen isuthe ya kepha ningabaphi lokho okudingwa umzimba usukuba manje kube kanjalo ke nokukholwa uma ungenayo emsebenzi uma ukholwa kuyimele kodwa geqe ufile lokho ukholwa kuhambisana nemsebenzi ngiyazi uzobuza ukuthi henjani emsebenzi miningi imisebenzi yala ekhaya miningi ngabe imisebenzi yala ekhaya ukupha nje kukodwa umsebenzi lo
ukupha umsebenzi kuthiwe kuyasetshenziswa sabathe kufuneka ukuthi ubhukule uhambise lokho nawe ubhale igama lakho kuthiwa nathi unyazi wenziwe iflag unikele ufike nesikhwama sikashukela na umsebenzi lo kodwa nje manje ngokukholwa nje ingubo le embesa nje umzimba wesikhathi imbesa nje isigodo futhi somzimba kubeka kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa wena kunokukholwa babili manje uyabona basela ethempeleni bese kuqhamuka nje umuntu ongayifaka ingubo emhlophe lapha afika eme lapha bese kuchallenge edoza la uthi ekhuluma athi ungayikhumuli athi wena unokukholwa athi mina nginemsebenzi ngibonisa ukukholwa kwakho athi ke ngibonisa ukukholwa kwakho uzokwenza njani uzohlabelela Zothi Nkosi yethu simakade simi ngeke athi mina emsebenzi athi bona akunakho ukukholwa nansi emsebenzi bese ayibala Kumen ngaphandle kwemsebenzi nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemsebenzi yakho yebo wena usuba manje right now kata 19 bese 26 uyivala 26 wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na ngabe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na wenza kahle kulokho namadimoni nawo asho njalo athuthumele nawo amadimoni ayahamba afuna azobasebenzisa akufika ukuthi umsebenzi awunayo uthi uyakholwa bese kuzuza uthola usuhleba uthola usuphiqiza abanye abantu uthola inyawo zakho zehamba ngathi ezedada usuzuzwa amadimoni ngoba uduye ekholweni kuphela akunayo imisebenzi uhlona uzoklina ithempeli nje ucende ugunde ukhipha iphuzi uxosha amaphepha umsebenzi le Anebuhleni okusebuhleni lapha uthi eksena kuqeda lesigugu sika 4 uzosekumenyezwa baba woza gogo woza mkhulu woza siyoklina umuzi kaNkulunkulu imisebenzi le abanye bazoze babuye nje kuJulayi bazoya kuJulayi bengazange baye entanda bangazaye baye wabheka beza koklina bangazabe baxosha iphepha kodwa hayi baklini ebheke enzansi ajike rank ajike baba mkhulu ayiphezulu abuye adlule kumakumbomani ashophe isithombe abheke enzansi kodwa ayikho imisebenzi asibeni imisebenzi makholo asibeni ukukholwa kwethu ukuthi sinakho sikusheba nje imisebenzi ufuna la ukhunyazi lwezulu 26 ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya mongasena mphefumulo isidumbu leso abezwa ngaphinda ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya umphefumulo phela isidumbu siphefumulo siphila ngoba sinomphefumulo angithi mase singasena mphefumulo sifile sidinga phansi hlala phansi mshumayi yabona nisekhona abakholwa